Ajouvran mbamenu na Michael nende langu ya muna sopom yangu neta do kabol ke PSG nya sunya butia bu mata bile nasiba o vale ke nyango sopo yende so amwenga mu donc ni nyango dino langu ya moni kana de mienge mona ande utombe abuto yana sangu bebe tipsa monde yombi sukulu baponya batande so wasi donc grand-père va attendre de supporter ya Léopard. Eh, pebo awile matabe Léopard idipete awande okang na mbembe. Léopard 72. C'est bon à savoir. Kenya to kalende. To grand frère abisodi ben cousin omboa sudwala de. Grand frère onimboa bunyese mkuda Tiebo avant centre et Bumbu. Gardien à rayon na ya Léopard. Dita be moni Bumbu agari. Obete moni ka dipa mbeta yaka. Ok, c'est miango. Que kunja et gardien à Léopard, bara flemo, bawemo commissariat ya quatrième, pantonne pe apo. Dernier inspecteur de police. Moi, je crois que je suis de pantonne pe bimo. Mbombo konga ça me peut faire la partie na pour moi. Ba moto wana no be kwa na mnada no de na lo na kunja. Moi ba be le docteur qui dit pas Dieu pas moi. Il a enregistré la volée pour. Donc, ok, d'où peut au Léopard. D'où à Doudou qui sont qui de boy wa les Dadé. Dadé moi attendais ancien ou était remplaçant nya Dadé. Mandenge Madumbe. Wa boy saison ou Dadé masenga to sesi. Dadé akwende kanon nyese adipa mu kanon nyese ba ko ajangu mbeti. Oui, n'est-ce bien les boumba konja au Léopard. Si, babe se bakulu makembe, babe se nongite kwedi pool. Onongo pama ndenge Ambroise awele frère utete simplice kwedi pool bakulu makembe mkuda Tiebo Bumbu babese na bambu na ntone ebo Léopard pépinière ni ndeni jita ola ntone na bambu donc wenge précision na plan no pongo nyende na yi bato bata banongo rayon ka ekipa bonantone ndetandi ekipa bonamula Neka zoma na bonantone ni bata kolongo mbe prison to be pama ndenge Ambroise baba manga kala ndi mbo wao badatu bakoyo babese batano mo bantone inspecteur de police no wedi tajanya bange baloki miekuyuna neni amasumeno Léopard King Bernard Alan mo o athletic de Dibombadi domi nyango mesena bamanga langwa bebene King Bernard ya Memoz kempa maka kotonda tabene Memoz King Bernard attendait abene joie d'été na Mungu River abona bedi abene pe étude ka expert comptable ouais dédé et c'est miango par rijo asumeno président à Léopard monda nongi moi pe asumwe pe kwa la Gaston Atimba donc miango mese wenge batu banga la dédé wanga langwa miango de temps en temps voilà na wo mienge donc rassemblement était batu ba makwato la bolanga bebete na Asawebula. Na lo mamo Tiebo. Eh, lo ya mamo.